Tayari tumeingia mwaka 2026. Mwaka huu, pamoja na vipaumbele vyako vingi, hakikisha moja ya kipaumbele ni kutengeneza na Mungu. Kwa unaweza kuwa mwaka huu unatamani uanzishe biashara, unatamani uanzishe mradi fulani, unatamani ufanye jambo fulani kazini. Huku unayawaza hayo yote, hakikisha umeshafanya jambo moja, umeshatengeneza na Mungu wako. Kwa nini? Kwa sababu huku unaanzisha biashara, huku unatamani ufanye vizuri kazini, huku unatamani uanzishe mradi, katikati hapo unaweza kuwa labda ndio mwisho wa maisha yako, na labda Yesu akarudi. Sasa itakuwa ina faida gani kama umefanya hayo yote alafu unapata hasara ya nafsi yako? Ni kweli maisha ni mafupi, lakini tuna uwezo wa kuyafanya maisha yetu mafupi kuwa ya thamani, na thamani kubwa pekee ni kuhakikisha tunaishi kama wapitaji, tunaishi kwa namna ambavyo tunaendelea kuwekeza kwenye maisha yetu ya baadaye. Huku napanga mipango yote, hatukuzuilii kupanga. Fanya biashara, ni nzuri sana, jishughulishe na shughuli hii na ile pale, lakini hakikisha unaofanya hayo yote mwaka huu tayari umetengeneza na Mungu wako. Wewe ni rafiki wa Mungu, wewe ni mtoto wa Mungu. Mimi naitwa Robin Mwenda. Until next time.